Danas ćemo učiti što je živo, a što stvar. Pogledajte fotografije. Ptica, mačka, djeca, cvijet, stablo. Drvo, kamen, televizor, čaša, igračka. Biljke, ljudi i životinje su živa bića. Živa bića trebaju vodu, hranu, sklonište. Pčele žive u košnici, medvjed u brlogu, ptice u gnijezdu, ribe u moru, ljudi u kući. Živa bića se kreću na različite načine. Pas trči i skače. Ptica leti. Ribe plivaju. Ljudi hodaju. Živa bića rastu. Prvo sam bila beba, potom djevojčica. Sada sam mama, a biti ću baka. Stvari nisu žive. Njima nije potrebna voda i hrana. One se ne kreću samostalno. Stvari: knjige, stol, računalo, mobitel, igračka, povećalo, boca, kamen, drvo. Naučili smo razliku između živih bića i stvari. Do ponovnog druženja, doviđenja.